kalau nak bandingkong, ni pelui tang prabat kendai. Dong mail tu. Ong Ray u Daniel ulatmu halaka donut ba om pingit gelade daga jingbang sim memni da kawan baudi namar kata ula kirpa yang ramba inuna ba dari bantin tingit gelade ti ublay ula pinsyam yung Daniel da jing soha ba jing ihit hakmat uta uramba inuna ublay unkor kui ka bapuli ka bayo snow ya taktin ka jong ublay ni la ju kren barabor ka pangkan Daniel ba ka jing im jong u ka jing im ka bakhuat ka bakentang kumakmat jong ublay ude bakhuat ulong khuat ado kata ukwa bangiru ngilong ki bakhuat ni puli hangi delete siya kasi. Hakini ka Bible ni siyam santali kiray jong Daniel. Ni kibri yung idan laki jong kiray. Karay kabakraw lani karay kabarit. Ini kijong Daniel kili kendu ya karai ka masyikay. Kabakta na do usim ka sunsyar ka kadar buat kabakta lot ya kejaj benri ka Babylon ha ka kapor. Kumbang ila puli namdan kam su ban puli lani bin page Bible tang kendet kan soit bangin ya puli. Ka kawaibat ka translation ka yathu yang i kumbala puli di ba aldrin. Daniel ulatmu lupa hak donut jong u ba onum pentingit jaladi om pentingit ka jingkok ngu ka basisa ka de jingkok ngu hak donut ni pe ja ka khot ka bakhandai u Daniel ulayo ita favor na uni chief jong u Nebuchadnezzar hak ba ula penri kerpang besar kerpang yu om kum kinong Babylon, hendrai kum brio jong ublay na Israel. Day hangni ladapin puli gani ke chapter, day hangni ba ularay lupa ba nganum pentingit yalade. Ula temu ka donut ba unom pentingit yalade. Day hangni agad khot ka bakandai ba ublay usyam ngobha. Now God had brought Daniel into the favor of the chief. Kata kamut, kabenta ka baularay menta, panpintip ala ka donut, baularay, banum pentingin panumbam, nagidigbam mi, siem. Ublay ulayarap yu. Ublay ulayarap lupa. Uladebli iya ka donut, baudanel ularay. Nakan mau kan meri upalaray kut. Kat kabami mele, kat kabami maong yang nga yang tangan le. Kumta hi hama empat le ru kalau ada syam lupa ka favor ka favoritism ka jing katakan jar ka babaha ka basultanat akamat jong ublay ba ublay wan ban yarap yu ka doktrin ka mengiyo hangni kalong naka citi benengkong yo anis kalau nang kepesan bagi dekat ke bakat perang inum yu puli yin Kaang utang balakha na ublay. Usumar yaladi. Utang ubalakha na ublay, usumar yaladi. Kata kalong ka doctrine la nega decision. Kaba ublay uay. Bat ubasniyo hang nega dekat kabaar. Bat ubasniyo umla banta yu. Usitan umla banta yu. Balay makibriyo jong ublay sitom. Ngani tu epi kadaw ka basisa kalong baki pentingit yaladi. Daga jingbam jingdi, daga jingmut jing berkat ti bejak lian. Ti basa sipang lapo ya kenet. Sipang la yo ti balong special hak video. Ti balak to lepa benum tak
wat numle ndre ngisai la yo blei ka jing im jung Daniel ka long ka challenge ka bakraw yini ki samla hang ni usitan don bor ai edu em habang ni ngim tre su ban kata ya ka bom kuat nan chu pen lengkot ka decision ka baning kong ka ong hakini kitin ka jung blei Daniel nganum pentingit ya ka met ke jonga da kata lani ngala ban sim hakini ka benta da ka New Testament ka bom dei kat kum ka an ngandum defile ya ka temple ka met jonga da kata ka bagi khot ka illicit sex ka bom dei kat kum ka an bala pen khain bala ai bor syong ti syong purim saya thobat syong ti syong purim saya thobat ni sim ya ublei ban kalkulit hakakli ka jongi baong ban salong kumta ram telah membuat mentarun sekolah kita ngilak bu lupa uka baar ni ka basan ni ka sipo ya ublei nya halaka jong ka lenti Henry Daniel hangi pej ang ni ularai lupa ka dono jong da lay ruem la ka dai ban yap ngan yap nganumbam na kijing bam siem ngam tre ban bam na kijing bam siem tanguri bat ko tre kani gerai kelong ke satar adu kata-kata bat ka badan kam kijing pensle jong ublei bangin raikut akadonut ka jong ni ken mau ngilong accountable yu ublei kawai pakawai kerai ban yok kam yok jam kerai ban syong purim khamtam kapag Bible kakang I will not defile my body with illicit sex nganong pentingnya dia kadonut jonga ya kamet ke jonga ban aibo la ni pentlain bor hakat kum ke ni ka ai ni ken ma pin ke jong blei kani ke jing wa jong godo kadai ke bala ai du blei ketak jikot ke sex instinct Undai kat kum ka dustur but ka regulation jongka ka jing penya jongka ka de responsibility ka jongi ka jing penya baik ka jing kwa kata ka bagi khat ka desire ka ba ublei ula ai hu briu lani umrat kalong ka ai ka bala bu baik bala ai do ublei pi ka regulation ka jing penya baik ka jing penya baik kalong ka jongi hi simet na sini sini ang ni dang bun nganum pentingit yala de ban siyat kulman ban im kulmar akan jing im le sini Basta ang bun dekat sini. Na ai kublei ya pilang barakot beri ke joblei ke lapoi hari ni kapor ke kani kawe karai ka bau Daniel ulatmu ha ka donut ba unnum pentingit yaladi
La kro la om la ai dengan hukum jung Muslim ba on nom ba udai ban bam na kami jung Muslim. Handrai uni ulakar nga 100% haka balang kimla ban ko ngu lut yo blay. Haka liang ka body. Ublay ula sem sungubhan. Hau Daniel namar ularai lupa hapok ka donut bangan om pentingit. Kini ke siti jang Yohanes ka balang ka doktrin lenong ka pesan ka dekat ka bakat pra. He who is born of God keeps himself. Usumar yalade, the wicked one does not touch him. Tau bersniu umla ya kawan kata eu. Nilai edap kini kebentar beningkong. Wong nganum pentingit ya kemet ke jonga with illicit sex. Bat kata ke jengya hap, kata ke jengya ham. Samla ni temen. Kanu ke pop ke balong ke ba auria. Nilai auria ke jenggut jeng berkat. Udaniel uladan lupa ke jengkut. Uya kendu ya kini kerai ke bae. Ke ba pinda puli pin siam ya girat ba ke jengublai. Ba kiru kumju ke kata. Dan kita oleh kibab terek bahaban penkentang banyat bahaya ladi. Ban ublai kumu inok. Bonsin pihap no. Haka jengut auria. Haka jengut jeng berkat jongki. Di ngini pe cucu. Kani ka desire lani ka jeng seliang. Kadai ka ba ublai uai ka desire. Sex instinct. Kalau dia ka ba ai ublai. Ka regulation. Kajing penyat baik kadai kajing bak klik ka jonga bat jong pi simet. Namangi hap ban long kindong le ya kepien ke jong ublai. Ningkong korin ka lenong ka bandriu ka dekat ka bakat pra. Tung ni puli. Ningkong korin ka lenong ka bandriu ka dekat ka bakat pra. Tuthariya uno aki ne kata kajing le auria. Tapok baro ya ka ubriu udale palong shabar kame. Mreuta ubale auria. Ulepa dia katakan jam uti. Ya sengo. Mano bale auria ki jumut jung berkat. Hile ya kamet la jong hi. Hile daladi ya ladi yong ba mdan mano bayoi. Handre ngidon ublay ubala bani ilot barakah. Wat sepok ka donut ke setap jong ka donut jengi ublay uyoi. Ublay ukwa banlong yangi kiba hok, kiba bet, kiba sungur, haka jengim, kamtam leleng, katma, kaba krauba, kaba usitan wan, haka ni ke jengmut jeng berkat ke jengi. Flee sexual immorality. Kendriak, pediap, naga ni ke balong kum ke dok, kaba penjenjar yang abat yangi. Wapustol pol wong ngayele, ngayakun, ngatrang ngabe sepersak gadak mul ube ya ke jengkut Timothy ke dekat ke ba puar. Flee youthful lust. Petno nak ni ke jengkuat jaklia jong usam la. Betul no? Timothy kelenong ke ba ke dekat ke ba puar. Mereka sejak no nak jengkuat mai ke usam la. Batu dia dry itu hot. Yang dingin, yang dingin, yang dingin, lambat kita cepat terpas yang dry, nak berdua berkumpul. Pet no nak jengkuat berai berjaklia. Wat num sim hapor berpitia hak mobile. Ga mobile kedai hak bor jonga bat jongpi. Makidan kijin terwa jong kaneka pertai keterwa sibun ki wat ya kikun jong ka pertubat ki kun jong utrai. Ubriu manga ban mapi ngidan hang ne pertai tang ban penkre ban yesiam yu ni ubakut itu lagi pai. Ukhat yani bangin long ki ba ho ki ba haka majority ki kun jong ublay. Ile pop you blay ki talk. Talk you know. Talk ya ladi. Ni talk iwe. Ngim ju kren bek. Ngim ju ong bek. Kawai na nong talk uba kraw tam jong ublay.
Wong, as far as sexual temptation are concerned, the victory is by flight. Hindi daga fight by flight. Yung yung daga airplane. Kajing job kadai tang hakata kajing haircut ban penlat im yaladi ko mamare u Joseph. U Joseph ulap het yap pong ko Bible. Unu ba het yap siam sengoba kemat jong ublay. Hoi kadai ru ka bangi pet na gijing jabo gijing deklia baro. Ngipet cucu kani ka jinglong senrang jinglong kentai kalong ke ka ba ngimla ban condemn kalau ada lupa ha ke Bible la da pin puli ke city si kinong Rome kalenong ke beningkong concentrate akal lenong ke beningkong pin siam ba kata ke temperaments kabangi wanra ni hap ikaban job da ka jing control umun si boku joblay Rome kalenong ka ba prang ka dikot ka ba khatlay Rome kalenong ka ba prang ka dikot ka ba khatlay kani talong kum ucabi Lamar lada PM kat bakum kado lada PM kat bakum kado yap no ke. oh piniap ong pol Hinggai lada PM yap tron de umen sim. on Jing le ti jong kata kamet PM ke. ada kwa pikit samla ba pin sim ye ni ka verse ka ba khatlay Rome pra khatlay dua yung blaze palendat ye gani keren ye gani usitan keren ye gani malasa na pna yang alam na dukris ka temple junga kadai kamet junga kadai temple umen si makot ublay ko pa ublay ko but ublay umen si makot isong hapo junga man lagi kelip mat ngi lepop yo ublay lingba kini ki temperaments ko jungi ini day banwanra hakajing control umen si makot hakajing alam jung umen si makot ningkong koren kalanang ka bandriyo khatsan bat khat nyo ningkong koren riu kalanang khatsan bat khat nyo Kim tip ba ti met jong ki long de khat istres. hallelujah Dengan shim ye kita ki de khat jong istres. But long ye ki de khat kaditi. What I habada lady ru bakan long kumpa. Hato kim tip bangsa ubapin ye so yeladi batkan ti yalong kaway kamet. oh Namar kita baro arun uang. Yalong kaway kado. Sengau syirkai jing hikai ni ki jing hikai jong apostol Paul ngim ju khampuli hendreng iha ban sim ka kum ke jing bamja bat mit bat step ni dei ban pen kre yalade ban practice yalade kum unong ile kai football unong ile kai cricket kinu ki bale ya kanika ke sport ba ni besar ya kanika met lani ban yalam yi ni gamet na gijing ko abrai bathala pitep ngani thu epi wat ubri ubo shisong haye ngru ulet to ndai fi ong mga ngatip ba nga kwa ban kren ni kubor ba e kam dei kata na yalam ye pi ka tien ju blai na ya sambe ye ka tien ju blai na ya sambe ye ka tien ju blai dan gijing sngo da kumni kumtai Hendrai na pensgo bayu blay nga bho you blay ni you briu. We join with the Lord today. It's one spirit. Kaway kaman sim. But lada pin tuli ka dekat ka bakat kendai. Kani kamet ka jungi ka de ka temple jong umen sim bakod. No you not. You are the temple of God. You are the temple of God who is in you. Ulatit yang da ka spa ka bakraw da ka price ka bahe hadu ka tagata u Jisu ula thiet yang aba dia ti kum dinong sya thiet ayu gile ni ha ban ya banwat i ka mon ka jung ar koren riu ka lenong ngini puli nga ban mapi ngi long ru ka met jung ka met ka jung blay bangim dei ban ta syu i ka bom khoi blay wongan pediang ya pi wat kata syu i ka bom khoi atau ini puli ka ong gumno ar koren riu khat saw du khat pra What yang ini para bersihkan korea dan sebagainya. on Nomor bahok sedang dia long ayu atau apa? Dan bisa sedang dia long ayu atau tidak.
Ngi ki basya ngi dangin slok ayu bat ke bedum. Dan ai ru ngi snow tenan ngi ya kata ka ba ka perthai ka ayen ni kom ki khon snomla husiar bhaya lade ka jing laptop ngi laptop ha ka kti jongi ha ka mobile jongi dan sibun ki balawon ang to ki belong illegal for you are bought with the price lathit yang nga datang umraw uang opsol pol kaying ublay gaday mga bat mapi katong ini puli aperin riwenong dekat kat saw dekat tora Tuwad long ki para bayakit lingkon len bat ibangnya. Buat ibang ngay Kadon kajing yalong ayu bat kajing bamhak. Bat kajing syai kadon kajing yasalak ayu bat kajing dum. Bat ukris udon kajing yaday ayu bat ubelia. Ubilel kabut kusod Langi ubangit udon benta ayu bat ibangnya. ubangit udan benta ayu bat kabam ngay bat ubang ngay haka majority haki charismatic people lani ki iwi pat ki brio kim da sale e kamet bam kat bamon di kat bamon bon ki baklam duwai tu balik raj perlok baya bot lang duai pi kato kanjing im jong pi kanang ya ublay wi usungsi ado kata lada pimnya akan ni lada pim ko ngu yo ublay kabakut jong kanjing im jongi kalong kanjing besar kabakraw borsi ni upito panang ban besar kiwe mendringi peni nagaktin ke jong ublay warkta syu dia ka bam kuat itu ko ngunda kato Rio kat saw kat perang Tuwad long ki para bakit lingkon len bat ibangnya. Namar kahok kadon kajing yalong ayu bat kajing bamhak. Bat kajing syai kadon kajing yasalak ayu bat kajing dum. Baru kris udon kajing yaday ayu bat ubelia. Lami ubangit udon benta ayu bat ubang. Bat kajing ublay kadon kajing yasok ayu bat iblay tau. Namar ni long kajing ublay ubain. Kumba ublay ulaong ngan syong sa hapo jongki bat ngan yat sawa hapring jongki ngan long ublay jongki hiru kinong upat lang jonga na bakumta to yan no pinapring jongki bato pinya klap no yala dieti ong utray bato wat taksyo yakabangkod taksyo yakabangkod pinangan pediang nyeti aladi so what tak syu ya ka bom khut bila nong amen ko ngo yom lay kijing pencoy kinwan dap chigma lakta diang dap sitio lakta diang the page the concentrate bila pop yom lay bat ni pan jing pan bela no blay la kum bacaram ai nga kata to ai nga kata balay mikut ku tang gitu balay ku gitu Daniel ulara yo blay ya gajing khod mo hakaman upai lang jong to ri Babylon dai lang ba jong bag sitip yo blay amen udi usomla ublay ulakon ku ayu hakabaw la batay ya to skiding po snew bos im po snew kawai pat I will not defile my mind with impure thoughts. Anong pentingit ni kijimut jonga da kita kijing perkhat ibam kuat. Lada pinpuli lendat Philippi sawat khot ba pra pinsiam ki kita kiba ibam dei ki jonga panganle kai ka betong ni puli ki kita ki impure thought Kit khot ka fra Philippi saw fra
Ang kabawan mo ko para bumay. Ya KCA di Indonesia. KCA bersisa. KCA badan bulog. Hot badan buram. KCA di Bangkok. Hot KCA di Bakul. di bakul. KCA di Tengah. Hot KCA di Bedero. Lagam kamu ko sa dinha. hot. Manunggan kamu ko sa dinero. To niya perempat ya ini. To super khat yakini KCA. Shimi ka Bible le ka apply ka tin do blay ki jingmut ki bathala ki jingmut ki basniu kin heriyam. Bila manong iman. Pinumla. Man ka khlimat nga haban penyap tulun. Nga hab ya ka ban bread ki jingmlin basniu war ko ki berkhat ki basniu ki wan. But ngipet kata ka idle mind becomes the devil's workshop. Kakarkhana jung syaitan. Ngipen kelalong ni jengmut jeng berkat kum kakarkhana jung syaitan. Along the way do briu jung oblay. Avoid visiting suggestive sites. Haka internet. Nam don kam ban ong ai tip kam baham ti. Ni ban page ya kapor. Haka meditation jong ka Bible. Sam chis pa khat kendai ke khot ka bakhat wei. Hang ni kaong ngalari sumar khop ya kakpin jong mi halaka do no kenang bukan lek pop ya mi ngapuli ya ka kumbabam ya ka jamit ka jastam ngapet khamtam hang ni ka New Testament ya ka ni bala hikai ni kakpin jong blai kumno bong Daniel Shadrach Meshach baru Abednego kile ki em ka jing em ba penkerpang ya lade set apart Samson ko musamla uhab penkentang la kajong ding im. Apa pipule nado ko Old Testament pensiam ki briu ki bekelon. Solomon lo penba ulas sngap yu blay, lo pendon rom yu blay. Kado kayale. Pak jingmut jing berkat jong. Bad uko ngu e kado. Bad ule sibun ki kam auria daki hajar don lok. Bonsin kini ka main jungi kalong ka jingmut jing berkat ka basarong. Ka bang meng kat ngam badon. Di sarong. Ngala sumar khop ika tin jong me. Ngan meditate ya ka deki hukum ki jong me. I will delight myself in thy statutes. Ngan penhun, ngan pensultanat ya lade haki an jong me. I will not forget thy word. Ngan numklet ya ka an ka jong me. Kata kalong di sisa ya kapin ka jong blay. Ni pet wat ujok. Upan kentang ya lade. Upan show ya kapin ublay. Ban ya ka jimbam ka badon kam. Ni im ban bam. Ni sultanat ban bam. Ban bam si bam. Haka jing im jungi na baka jingkwa kawan. Jingkwa jaga tin ke jong blay kalong bang nginri ya ka ngin sumar ya ka haka jing im ke jumi but its delight is in the law of the Lord ong kitab sam kalenong ka beningkong uba ka jing subha jumu haka hukum blay kum ti samla ha college ha ti imlang salang ke jumpi di paramarjan ke jumpi di parlap ke jumpi di im kumno challenge ka ba khra ka tubalunong ka ba ningkong kitak sam bagan khot ka balay laong yu nu briu ba perkhat ni ka pin ki jong blay man la ka si but ha ka lo ka jong u meditate laong ba ulong tu ding bala thong harut jong jiwa u ba mahap su usro umi be haman la ka ayom u penmi usro ba hatam man la ka ayom Bat laong kay ka baule kan man bahang. Sabandap new pongsinam. May ka jing bahag mo blay. Walang hapyay ng ba sibun. Jing bagi jing ele bagi khot tribulations. Jing jar ibawan. Hapyay rengkat. Nasutu bang hapyay rengkat ke jing keduk pisah. Ngayay rengkat. Bat ketin ke jing blay. Bat nga sengaw haduk menta upentia yang hati jaka plang yang jengam. Day nong aplang berot ubabha ngan om pendu. And whatever he says and whatever he do shall prosper. Kakran yu briu
ubale meditation hakakin ke jong oblay. His delight in the law of the Lord, and in his law does he meditate day in and day night. Day in and day night ni fox ni guktin oblay. Ni keren ni guktin jong oblay. Madai tang maka ka balaban flip no ya ki soom ki missile ki ba meding ki ba klantam tang da guktin oblay. It is written, devil. Devil unum pet ya pila kumno unum pet. Unwan siwan, batay sibol. Keren sibol. Upen kadaukti sibol. Namar ka jingmeng kaday nangihi. Ka jingmeng ka jing sarong pawan nahi. Kum itu usia ibu pipam. Abalapam dong mi biang, udang mi beng. Kum lo bo ublay u Prosper yu Joshua. Nilatip sibon yu Moses. Kadikaan kita ublay. Laong yu ublay laong yu Joshua. Men puson, men perkhat, men keren. Anda kumta men roy halagalempi. Ya ayun keren. Da ayun perkhat. Joshua ulalek lut ya ke ay ka ba ublay wa pahau. Uhap siam sa gini ka kam ka mission. Ka ba ublay u ay. Balmar ba umusit sulayab. Da kumta men roy halagalempi. Buon ngim sumutu. Nila neglect. Kadang ke negligence ke bakrau hakikun kentai kun junrang tam seneng. Kabadai kapor ban keren yati kun ngim nod. Tip balai nod kiti temu babon ba iwan. Don rai sam kalenong ke bakat kendai wong. More to be desired are they than gold, yes, than much fine gold. Kalau ke bakham kuat mereka kesiar. Sweeter also than honey and the honeycomb. But they ngap, but they rongat ru. Ka kham thiang ka skin ka jong oblay. I will not defile my mind with impure thoughts. Nadu dang step, hadu manamit, hatu ngabu haay ka memory. Hangno ngabu ika ha conscious ni ka subconscious ni ka mindset. Ublay iyi. But usaitan ruwan ningkong kumbuwan hau adam at kaem. Ban keli jingkeli uong si ublay. Ra Bible, plead Bible, tang genta tang kebiat midit. Niroy ya kamat. Niroy ya kayin kasem, niroy na dong sidong ikidang. Baro ka ba ublay ulale. Ngidang penyai songsi ya ublay. Dakitam ke jongi. Kani ka dikaan ke jong ublay. The decision ka baar ka bang nilikaran. Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Now God had brought Daniel into the favor of the chief. At kat kabak kram at kabak kandai, Daniel kum usam la. Kisyam ya ka favor ng ublay. Hallelujah. Haba ublay usnam. Haba ublay pipin kemen. Lakan usnam piyay pin kemen yutra. Daga bagi berat no iki baca klia barakat. Ngimtre bantam cu. Ken mau kat wa pidang elek solang bat gidimbam jemdi wa pimna banduai. Ken mau pia solang bat gijimut pertai. La depet haka internet degi babon so tiak lah tiak nok kelampan maaf no blay. Gitu ba fikum bakalan. Lamong try maaf yang ngaplit ika belot ke jome bakan saj na gidi jinjak lia gidi perkat babuot. Gidi perkat ki badum piwan hanga nga entertain. Syaitan isno tenat banwan siwan unwan hakamain gitu ni. Bon ba sistem lah. To defile ya ke met ke jongki with illicit sex. Dakani kabamday kat kum kaan bambat raikut. Mano bayi ke jinglong bari jongpi kentai bat sinrang. Dai tang ublay bayi. Bat pile bat pikok ngo ikika pressure jong kadok. PM ke jing im ko mubam ngai. Tulad jisang wan jisang ladap.
Klem ye lek thma ya kene ke do. Klem the job ya ke do. Ya kata ke bangai isi sat ong of Paul. Ya kata ngale. Ika ke banga kwa ngamla bale. Kadon ke jintri ke bakra apa ke do ba du mensim. Henry wong ya da mensim. Hau mensim. Ya sulok ba dia keran hau mensim. Jingat jong pingkan klan. Namar uni mensim ko jo blai. Uge train kat bangi. Kwa ban ai ke ti jong ban ya rap ban tin ni em ni sngap ka sngap. La ikom di bom tip. Ndai ke tip ke badan lu ka dur ke jong blai. Ndai ke balan ya ka Bible ke balan ha ka donot. Ikom makimlan ndai ke lalan ha ka donot jong pi. Upol wong ni kun ya kini ke do. Dang samlaru kirai ki babon. Bon ba ka majority nga keren. Haka majority kendai busan persen ihap hakan ke illicit sex. Yo lok ye syong lang ye syong bat ka ay ka bami nang takalong kajil penjak burom yo blay. Oh utu, oh katu wilayah. Kali kenduk semua. Layak tak meneng laong itu ba ngin baginum di file dia kamet ke jongi with illicit sex ke bomdai kat kum ka an. Empat ye tho tu. Empat ye tho. Ngimla bandri namar ke dia tho ka poi de gilak at paulak. Ngahap ban up transnem ban pelang ke pisah naga bentaban je tho song kurim. Bon ki ang mla nyok bon na nyok pisah na ndon ka mla ba du blai. Ye balai phim khot no tang sipau ar pamut. Rong yin mani pen kentang ye lade hilong ka met ki dong blai. Pen kentang pen kerpang ye lade. Dai hangta ublai un singap ini. Snamu jisu kadang don haduk mentah. Kasu update ban ku pen kuit ye pop jongi di bom kuit banakat. Belawai ni ke jesem sibun ba ke bom kuit kawan. Dai mangihi iba entertain iba pensung tenap. Penskuat berai, snobang. Padahal kata kapor ni lek pop yo blai. As far as sexually temptation are concerned, the victory is by flight. Kajing herkrat. And not by fight. Isim kat kum ke Bible, Joseph ula mare, ula pet yap. Kat tu tengah Malaysia. Latip dia pakai ni kekin thai kantur. Lat sung tu dan ke kamera ke bomdai. Temptation skiwan. Ngimla lai na kasim. Skan kenyang. Maunwan hang ni akamain ke jogi halor ni. Ngimla lai. Andrei ban pendam no kita kalong ngim aili bahkan yai ne sta andrei ban pendam. Kemenin galalik no ke mementa ke ap kalasai ke degi jong trai. Ngin long concern ye ladi. Namar ngiwan hi seperti ngin le hi marwai syo blai tu. Sungo kumba ke ni ke maulai tu kala dai ke jaka bagi songsa. Enjoy life kumuong kepertai. Enjoy life. Bam di terbangun yarti ya. Keren kikin juga kumno. Tang ba kam day ban let yang tay haka jinga seng ka ba. Tu iban dilet skin paham Ukraine ba ikak skin oblay. Ukraine yang ada. Nam let siyo. Rai hala di bandung let siyo. Hato nganduk mga. Hidup itu sisa ke skin jong jong. Kani kaan jogian. Kari India kadon la ka jong kaan. Ki bangi hap ya kat kum ke state government. Ki an jong blai nong roi samong na sultanat ban sengap na sultanat ban pule ya ka an ke jong blai.
Jisu wong kani ketin. Kani ketin kan bisar kasi ke bakhado. Kan bisar ha kasi ke bakhado. Ngan bisar na ketin jonga. Tiru blay la stil. Kata hima blay. Kiai kin no ada ketin jong blay kan yai. But day tang kabor ke jong blay ko mangli pule bene. Mengilaban penyap tron dau muslim. Dau muslim ko mod gi resign ya giding kwa brai jong kado. Giding sarong talaj pang giding giding meng. Hapo si pangan ingat ngomen balay nas ngo bahabril. Nas ngo bahabril tanga na kita. Sipang kilawan kini temptations. The victory is by flight and not by fight. Dakajing herkrat. Abang herkrat kamut kat bopoy. Takut akper utoi don wei nung tu sitin ngadang ren pumla cik urung apa toilet. Tu apa dang toilet ibadat sina sabar. Kim udan dang ta. Sukum no kiam supaya jang tu toilet. Da plit uli don. Pet yap ku burung apa toilet. Kata ada ke pet yap dahap na kendro dahap dai rum toilet. Pet yap. Bila menong men. Mengiap pet, mengiap rai, mengiap sena, mengiap durut yang kita met ke bedap ke pop. Ki ublay utaw yang apa dia ni. Akadur ke jom ini. Iwan na imay pa tiba pop. Senam pop. Handray. Ay ngo yo blay ngi kiba siyang hangi kumni. Nila yo ay yaga regeneration. Reformation. Kajing penkentang nado na po. Kadega kam jong mensi makod. Ule hapo jong penlong ngi kon jong hima. Tip ya kini gawai ko kiskon jong ublay. Ba ublay upwa ban nginial longno ka jinglong na ka jinglong trasnong ka jong. Ka jinglong ka karakter. Ka jinglong uni tu bebet yuta kani tu bebet yuta do hot sejara unu bebet yuta. Nyalam isi beriu bangibet. Kato bukum tu bat komta teter. Ublay habang lopen kalay ka basyapo jengi upwa baka basyapo jengi barok kan kuwaj. Nado ka jinglong jengin. Kaya ka ba ublay upwa kalong bangin nung penyap tron. Ya kedita ka jong mensi bukuwaj jong ublay. Ublay udan ka jeng temu kalau kerau habang lajit jengi. Habang ladan nung lajit jengi udan ka jeng temu kalau kerau. Ngim tre la ngim damon akata kabanga perkhat ngiwat jika mon jing nei pa aka jing dei per jinglong mensim piwat ya ka jing dei jing nei pa la de jing menjur the decisions piwat ya ka jing pensubha na kibrio haka jing dei bar ublay ani tu ya pi kamlong gunta. Istimi kita kidon tang do uput panikai banra ikipon. Handre ke jingwan hi jung pi seperti la ke jing lagi hi jung pi sebeneng pilong accountable yalade dalade yalade. Biar bakli yala ka jing ini. Wat ka jing kuru akan ministry ngilong kitli. Ladangim kitli uway ublay jungi ubala usai deki wipak ile bom salia babon giding nut babon kene katai ngabu put yo blay ningila benong ba ngamdon petrol syu banthe ke kali ndila dangamon pandenti ka don dan gisenrang tibayep ya imit khat ar si beji dangwan balai bamon baik bencuang misi ya laslam ba amit nomor balai bamon nda sale ikso nda sale itimi kitai
dah soleh. Mile ya ublay, kumbale ya so. As ieng ka bamem pedang ya so. Tentang tu as ieng ka bahe galak kumdai ka met ju jawan bam hab linyar tua. Oh, mudah siat yang aku tak. Uang. Ya ka balaj giwan. Ngan sawanmu, ngan nagdisangan sawan ngan bas mo bangan ti ayeng. Ti ayeng gila ye. Ko gibe jong blay to pintim siyaw ka por, spa ka por. Nabagkisni gilong ibasni. Kumno pinpoy siya kajing dapyang kajing ukris. Bunsin ngimla, kajing dapyang ta tong blay. Kajing dapyang kajing ukris. Bangin long kumo ban keren kumo ban mut kumo ban ya kajing ku jing gentang kum bakameri kalale kalapan i kanuksa. Ublay ulo penlong ya ka channel ka bakraw. Lengba kajing kok ngu jong kala pendat ya kajing tumu jong ublay. Ba lengba ujung suun penemi ko patay ba waway. Abraham pendat ya kajing tumu ko ba ublay ulo pat nu. Ting hep tu hang nung i function. Hang nung i function. Kaya ka functionality ko jong langan yalam dengan hikai dengan dukan dengan dek kanu nu business. Pihak raya kata amdai may pa, ay jengmut ni may pa. Baik ngakaran baik diberi ujung ublay. Yo gilong kumusol, lapa balik dengan way, ulit dengan way. Ublay ulat sungsi usol. Namar ba umtre man ko ngu, ya ke ay ka ba uong. Kani ka Bible kani ka kin jong. Kita naman ka daw. Ka hukum ko jong ublay yiri halati. Ibat nalade. Nilong accountable yo blay hakamet ke jongi. Ngimla ban penem yuno. Kabasungsi nya keren. Hilong hangin kapor wala khot do blay ban keren. Bun ba tiya jalenti ke bakulun. Ka fellowship ke bakulun. Ti fellowship ki bakulun. Oh, hui ya bon. Ublay khot yang baginya kalenti sa bakulod. Handray kalenti sa baklin. Kabangahap banpoy no, mandam khosiw no, minta manmit. Lasya nga la routine yala di. Nga siyem yala di kum ubriw, uba disiplin. Tolak no, yang mama balak kam temen. Ngitia, sutu sahal. Tentang lah kendip no arbaji, tentang hatiak no son baji, tentang kat kamet kaya lam, kotmet. Punsin hayin kim yusung tu, kim besnu tu isim bagi wes kaya kapor. Dari pimtip kat nu, kajing dawa, kajing angnut, kajongi, ban ai ke babahatan yu belai. Nadu dang semla, laya dari belai, irai raidam. Jingkur du ki babon tang ban ye tho hab ap swan snem mundan bisa ngadon arten ka habang munjua ngadon arten ka habang no ngana teb arten ka kare ya dari blay jong Abraham Jacob adun Isaac hilong ujo blay hinin mentap ti bom dikot. Yang abaduk bala pentingin. Ublay uyalam. Ublay mula shimyu Daniel. Marsin Daniel ulara ya ke doa mengandung pentingin. Yaladi. Ngandung pentingin yaladi. Kita kibakraw matri bar usun. Ilaray de pumoy pat baladeban berat bayi tisya pong gede. Handai suki bersuki, tetapi di kok seniu jong seniu kilapan koslayu. Bat lawan dah kategori yang Babylon. Lasiam batang Daniel ubalak ban interpret, ban ai ke interpretation. Udah tangu ni, baru seniu ulal ngok. Kumno kumta, hilak hati. Bat ulai tu exactly. Ya ke ka ba seniu pak seniu. Uyo ki revelations now play.
Hakanu kurukom ublay u communicate gani u yakran bat u. Ni menta pada ngidon u sim bakoi. Ubo betin ni. Ngim snow to yaka inward decision do u sim bakoi. Ngim snow to ban ni ne kumbai to kumbat snow to. Walau I have the mind of Christ. Ngadan kijengmut jong try. Haba udon ni kijengmut jong try ka bamut ka mindset jong lapan kerpang. Paul im ko ba mangi menta. Siap pencoy. Kita polis pi rom. Oh kejing siap pencoy kejing tan ka do kejing mentala kejing tan kejing kejap kita ka do yu la bam la ko tu. Wong ay fight ngay le mi pun. Wong fight the good fight of faith. Hatongi praktikal hatongi praktis. Lada piwan bat yaiwan hati Bible study di bapung gini. Pinyo sngo bat pin iya ladi. Kumbala. Nga nadu bangarang kam kena. Nga pej ladi. Nga lej barabo sikinong yalap. Nga pak bukti ki betin yalap. O bakin duay. Kenang manganyo ka jing im ka bajab. Ka jing im ka bajab usul tanunum aili. Bat ngin kan mau nadu menta. Bangi day kita kibadon na kapartay. Ba dia kapartay la sensyadus im juga soin. Ki mensim bom ko ki don ha kapartay ki bon ba bunsan ki ba usitan upa iti. Ki spirits ulut ban yakun badublay. Wongan penhe e kaket jonga. Nan le kum tangan ketiu kum tangan ngan gedimeng pa di sorong. Ngan kumta ngan le kumta bon gikun ngan le do tu business ngan le do kani ngan le do katai hatu pila juyam makmat jublay benong try da kanu kakam ngam don ane ngadon na jingay kameri kiyam udanial ula punso ba e ublay ula simbat ula intervene ula sim bat ula le ya kabadan kamba da faj na kabantaju ban pensisya ba ula ublay jungi upwa ay kaburom barak faj nangi burom beriu barong ya ban berat bat kejing tuai jungi kalong ba un man kraw tidak manong amen ngangan man ri ngangan tom lele tom lele Kibriu syak-syak kibriu. Keren ko magisultan at Andre hakadonot yung Menuwi ke donot ke syukur. Ublay wi ke donot jong Daniel jong Joseph. Kajing rikut kat kita kajing cek tingle kat kita padon. Ublay isyam soba. Ngasru tu ala di ublay usyam soba. Habang ayay penkendo, habang ayay wan siu, uai kata kajingla, uai kajing IA, lala ban job. Gila ya CAGA, kelam perkat. Mikran ya CAGA, kelam perkat. Nginken mau, pakaway kajing keren kan urlong. Nihap banang kumnong ikran si Kibriyo, ikran ni kiparlok. Ngamla ban plilot di kijumut jonga ban itu api lo kamentoi ruam. Ni haban keren baik ya baik le baik tang ya kata ke bapen suwa yang blei. Bodsin jangan ne yu fi ngala kata postnem maka balang ke pelis ngala prapau dino postnem lilei. Pimla ban tip. Kajing start ke ba udon tu brio. Kajing start gila sirkai ke ba yo ana kimen skim boman. Basya ong. Ngiri ong, piru piong. Ipen i sisya ba piru pimday jang utray ba pimya ay kaluti ke bakin. Ublay jang i upwa ya ka minority. Kumkwa ay ka majority. Minority. Barit. Makini ki barit. Iba im kata ka jang im. Bantar sa bahayo blay la isti itigway. Wat nakalongin. Bunsin
Arngot laingot lah hamli no la ye. Namar balai kimla bani selok. Kimlong jingkut. Jincak keran gibabon. Jincak tai gibabon. Ndai tu nginyai repent ya lade. Nginyai repent ya lade kumlo nga kat kupangan repent. Nan kala ka bambot. Yo ibidin jamdot jam Quran. Haba bakla o nga bakla. Ndai benong bak pilejin bisar yang nga. Ngidon ala kijong temperaments. But they tang umensi moko ubala ban penkelai ki temperaments ki jongi banlong panwanra aka jinglong ke balance nginyo eka balance jumud jum berkat ka balance aka jim para Kristan para niam bat kumni kumtai handrei lakhot yang apa dia pi kum udan kum ujur so ban rikoi ila ka jong namtre la om lu tentai namtre raya rap yana ngamtre ang sutinrang raya rap yana kata ke decision kini ke decision ki rai balane daudan yang hilong ki tijin tumu ha ka do not ka bangim la men pentingin yala de Daniel purpose in his heart that he would not defile himself. Ngani tu pi kat bang nang yai ba dublay. Sibun ki berit baria ki ba ki pop ki kasin of omission. Not kasin juga commission. Kasin of commission kadai ka bang ko ngo me gile la kale. Ko omission pada kadai ka bang ila tmu ban le amle. Oh betul lah si kanus nem chu kelam le. Ramdalai. Ublay upay. Upendan burom. Ya utau beriu. Bakloy ban pet yap. Nagijing pensoy. Kila banong amen. Pet yap. Kat apa poy. Lihat sekeliru. Kumnek kumno pelak pet yap. Haka jingi day bagi temptation. Kalau ang ipi mene. Ba kajing. Baka dikpat yap kaba sisa kadai ke dikepti ni. Ujupule kitab Proverbs. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of God. Mentangan ya baik sigi hendai dikut yang to dakwa like ying rum ying kibriel. Balai dakwa kadang ke motor ke wampoi. Kadang kali kalau hatung ihun mo kadang bu bet kita mulai. Hatung ahun mo kadang bu mulai mentang ampat yo ke kam. Kalau kau yang aban ni sutai. Naik pada rukuk lagi sang sutai no. Kumta. Yala David barok si benai kenjado. Dua tang babam jang. Mula ke bon ki beri ki amna. Bamla kan besalai ru. Galala le tele don ke yumani don ke niam ke belong perfect. We are all imperfect. Ngimdan kano fellowship ka baong danga kumga danga wan chenga pinle kumta pinlong kumta pinle kumta la kumu yidi jan pe pujar. Bagi hab ban observe ya ka skin ni joblay ban shim dalade ban ti dalade ban sutu dalade ni dan ko hukum ke joblay mas khalat nang ni ha ka sujin bishar ublay unplay na do kitab Genesis ha do ke kitab di tempat ayu gilale wat skin ke joblay halor ke decision ki bobon
Penbor pi, ngong pi ngiwe pi. Semua wan cik di hicai takin yang oblay. Tang mentara sini bagi long hune. Ti naduk sonde nilong bai hantai haju ni. Rakwa mama pi barok pinlong ti din ka di jingkur ku kam tam banduai. Oblay nong please su onwan ra kibri tu belong genuine. Kibriu kiba sisa ya utrai. Kiba sisa ya utrai. But hikwa kanu ke jing slok. Ke jing rai kini ketai wa pimla. Misi keloi ben yarap lem da kebenta jampi. Wa pinlong ke jai hakmat jong ublay. But kabom sa silyang ublay un kurku ingi. Tungin pinlong ke jing doai. Ko pa ngi ango yami. Zaktiin ka jong ni ko try. Ni ngo yan me try disu. Nilang taga do akan rat. Ibriu. Ibadap da ka jinglong tong ka do mat kasnam. Kani ka do mat kasnam kamla banyo ite hima ka jong ni. Wada ka klimat ka men wandu men penkala no ikimet jungi tang ha ka klimat. Minyo iya kata ka met ka bom pu ucu. Kensan pun kelayang nakamet bopot sakamet bompot ngina syam bat me ngina syong bat me jiunam sundan popenra yarap ini ki kentai yarap ini samla yarap Tuhan nimut sisa Tuhan nimut cinta. Wat kita juga temu banyak cakaman, kam cakaman, ya temu hak donor, bafile nak bentau beli, laga kam kanu apa ublay pa ifile kita, long kita sengurit, yo hak donor jong try hak di India, haleluya. So ini yang lang barakai, ini mani you try, sudah libat dong, saya lama ni. Kau gitar, cek. So inira ikikti jongin mani you try. Ira ikikti barangin mani you try.